murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 9 dufatikanyije twese dusoma dushima Imana tubaramutsa ku rukumbuzi twari tubafitiye. Aravuze ngo nshima Imana yanje iteka ko mbibutse kandi uko basabiye mwese iteka ryose basabira nezerewe kuko mwafatanyije nanje umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mukageza n'ubu. Icyo nzi neza rwose ndashidikanya nuko yatangije umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Kandi birakwiye ko mbatekereza ntyo mwese kuko mu ngoyi zanje no mu mpaka ngira kurwanira ubutumwa bwiza mpamya ko ari ugukuri mbahoza ku mutima nibuka uko musangiye nanje ubuntu bw'Imana. Umurongo wa 8. Imana niyo ntanzeho umugabo yuko bakumbura mwese mu mbabazi za Kristo Yesu. Umurongo w'9. Kandi iki nicyo basabira ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwiza, kugwiza ubwenge no kumenya kose. Amen. Amaso karaza antatira kandi naranze kwambara itinete ariko nzaba nyambare kuko ndimo kumva bigenda bingora. Bwana Yesu asifiwe sana. Pera mugenzi wawe ukuboko mwicaranye mubwiye ngo pastor arakuramukije. Bwana asifiwe. Cyo bikimwe kiratambutse narimba kumbuye kandi ko ndabona ko tabahobera mwese ngo bikunde. Ubwo kumbuzi rero turangije nyonda mukanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndashima Imana yabanye nanje mu ngendo nari mfite ikandongora kongera ikandongora ngaruka. Imana yo mu ijuru n'iyimbazo. Ndashima Imana kuko yadukomeje mu bihe twari turimo byo kubura abavandimwe. Ubwo twakiraga inkuru twazakiriye tutari kumwe n'umuvandimwe Rugabirwa, ariko twakoze uburyo bwose turahura nawe turahaza tubana mu kiyo ku munsi w'ejo dusezerana. Mudame we bwa nyuma ibyo ngibyo ndabishima Imana kuko yadukomeje kandi bikagenda kuri byagenze. Nanone nongeye gushima Imana yadukomeje mu diriya mbitsi yindi baduhaye ya mwisho wacu. Iyo umuntu yitavye Imana umuntu azasubira kure. Natekereje gutanga ncuro mpita mwibuka umunsi avuka. Tekereza ukuntu nari umwana mutoya nije waherekeje nyina aja kumubyara. Ndabitekereza kugezo nibutse icyo gihe nyina yarananiwe kubyara nd'umwana ndarwanja kuzana abantu bamukuru wanje iyo bari baramwikorera. Twari mu gashorero, tuva mu gashorero tumugeza Imaranga. Ibyo bihe byose nabyibukijwe yuko yitavye Imana. Kuri ubwo rero ndakomeza umuryango bamuze iyo bari n'abari hano twihangane w'isi iwacu no mu ijuru niho turanira twese kuzaja kuba kandi tuzahaba tutakisuza umutima. Kuri ubwo muhumurike kandi mukomeye. Ndashima Imana ku bantu bateraniye hano. Muvandimwe Muhasha Sebatatu ni inshuti kuko pastor yabivuze. Iyo mugeze mu biwe mugeze hariya azabaza Imana ibintu byose biba. We Imana yamuhaye umugisha w'abana, imuha n'umugisha wo kwakira abantu, imuha n'umugisha wo kubona icyo bazimana. Kuba wateranye hano turazishimiye hamwe n'abandi tutavuze. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashima Imana ku bw'itorero ryacu. Narigize iminsi tutari kumwe ariko twari kumwe mu bikorwa, mu bitekerezo, mu bintu byose. Bwana asifiwe sana. Nubwo nari hariya ariko twari kumwe. Ndashima Imana ku bw'izi nyubako. Ndashima Imana ku bwa development abagabo Imana yaduhaye kubw'imirimo myiza mwamukora. Ndabashimiye. Bwana asifiwe sana. Ndabashimiye ku rwego rw'abagabo abavandimwe bagakunzi. Nuko biza bimera. Umurimo w'Imana uraryoshye. Ntabwo twaje gukorera Imana. Ejo bundi hari umuntu wambwiye ngo umugabo w'umupasiteri wavuze ngo yobona ibyo akora ngo yosezera umurimo w'umupasiteri. Je ndababwira toya nje sinoseze. Ntabwo twaje gukorera Imana twarabuze ibyo gukora. Tuzaguma dukore
ariko nituzoza kugaruka dusanga intebe yacu sinosezera ku pastor tuzokunda twaramaze guseke tuzaguma dukora imirimo nitwatugaruka tujanye gaku imirimo y'Imana yaguhamagariye kuri uno munsi wa none ngo itunganye igende neza development y'itorero hamwe nabo dufatikanyije bamuvunyi n'abandi Imana imujije bamugisha ndabashimiye cyane twarafatikanyije muri zose mumpamagara muza kajambo kanejeje muri rugezi naringiye Bwana sifiwe sana Mkristo wese wanyandikiye ngo pastor turagukumbuye ako kantu karanereje batu b'Imana naga nasoma ka message kile kagasubira kabaho gusubiza bukeye gusa ariko nandikira n'abakristo benshi bakambira ati pastor durata turagukunda Bwana sifiwe sana ako ka message kamakasubinya kamenya yuko turi kumwe mu murimo w'Imana ndabashimiye mwese abanyandikiye Imana ibahumuje arambwiye ko bangumye nanje nari mbakumbuye sinari gushobora kubandikira mwese ngo ka message gasana ariko nari mbakumbuye ndabashimiye cyane ndashimira urwego rwa development Imana ibahumuje mwagize neza kuri iki gikorwa turi kumwe muri byose kandi imbere ni heza ku murimo w'Imana Imana yaduhaye gukorera Imana ntaruhombo rubamo munsi ariko mutanga manjanja nariko nandika umushumba ntabona ka message ariko yaje kukabona nyuma twarafatikanye muri zose turi kumwe kandi tuzakomeza kugeza kanisa turihinduye kuntu kwiza aho umuntu azosagera nawe akumva bipendeshe Bwana sifiwe sana ikindi ndashima Imana kuko inyubako tuyigejeje tudakoze mu kigega cya Vision Embi Bwana sifiwe sana nije ushinzwe development nubwo ntari bari ibi byose twabigenye inama n'abari hano turavuga ngo tuzakora uburyo bwose iyi nyubako tuyirangije tutisubije inyuma muri uriya mugambi wa Vision Embi kuri ubwo ndashima Imana kuko umugambi wa Vision Embi ukomeje n'ibingibi navyo twari twaratinye kubinyeganyeza ariko twagaza tubibona ariko ejo bundi tunashije Imana ikorera mu bera bayo Imana ibahumuje ndabasabira umugisha mwese uko mbibutse niko rino jambo ryavuze ndabihamya neza uko mbibutse z'abasabira Imana yaduhuje ngo dukorere kuri uyu musozi muzareke ikiruta byose gisumba ibindi byose n'uyu murongo wa 9 twasoma mukomeze dukorere mu rukundo ikiruta byose mu rukundo dukorere mu rukundo dukorere mu rumwe itorero ry'Imana rizubakwa itorero ry'Imana tuzarisindagiza kuzageza umunsi Imana izaduhamagara ikahashira abandi kuri uyu musozi tukibuka imirimo twakoze nta gisanazo Bwana sifiwe sana haleluya haleluya Imana imujije bamugisha Imana imujije komeza kubagira neza turatanga turaza gutanga twese tunezerewe ko Imana ndashimira umushumba mu gukomeza kubana n'abakristo mu gihe tutari kumwe inama tukazikorana kuri telefone tukumvikana Imana yo mu ijuru igumugisha kandi Imana yo mu ijuru izagukomereza uwo mwete kuzageza umunsi izaduhamagara tugiye mu bwami bwayo bw'ijuru Bwana sifiwe sana ni dutambe nani nibagiwe ndashimira Imana kubw'umuvandimwe Sebagabo Imana yo mu ijuru ishimwe kubw'iyi nzira imuciriye umuntu nagira icyo akurusha uzacembera ariko kandi nasanze hari umwanya wa hano mu itorero ufite umugisha uzabona tumusingirije nawe uzitegure kugenda umwanya wo gukontabure dose Imana yarawusingiriye ubu ni mu diaspora none na Sebagabo nawe arawusingiriye abaye mu diaspora uzabona iyo kuri imuguyeho nabo ushaka mu diaspora aza dukorera umukontabure murakoze uratuma batonda mu biro uburi bari reka imausi iririmbe turadutanga mashikanwa bigira 10 hanyuma muraza gusirimba inyuma barya bafite igisimba mwese murasirimba ari we imausi ndaza kukonta Yes. Yes. Imbere yawe numva amahoro
benshi ntabwo bazi umwijima isi n'amaramaje ukunzi wamujyana imbere yawe numva amahoro ntabwo Mana mwiza ubundi dushima Imana kuko babashe kutwakira bakaduha kaze mu nzu y'Imana kandi tukaba twaguye neza. Imana yabikoze mwishimye. Ubundi turavuga mu ncamake kubera ko ndabona mukorera ku masaha cyane. Mbere ya byose shima Imana shima Imana yadukuye muhira aho twari turi ikaturongora ikatuzana tugashika amahoro. Imana yabikoze mwishimye. Ubundi dutanze mpore y'abavandimwe babuze ababo natwe ubwacu twaje duhuruye twabuze umuntu, ariko Imana tugasanga yafashije abavandimwe bakabasha gukomera, barimo musaza waje hariya Rugabirwa. Imana izi kubikora ikabikora neza, ihabwa icyubahiro. Ubundi ntabwo tuvuga wenda byinshi, ariko igihe mpagurukije gushima kandi nabishize mu mugambi, ndavuga ngo nibikunda kageze uyu munsi ku cyumweru nzosengera hano kugira ngo ndebe aho umuhungu wanje asengera. Rero Imana ikaba yabikoze. Ubundi cyongeyeho shima Imana kuko yamuhaye abayobozi beza. Ni ukuri Imana y'ijuru ibaha umugisha. Baturereye abana neza. Si igitangaza ko bovira ruguru iwacu ngo nibashike hano wenda usange bagiye kwiberana, ariko nshima Imana kuko ababyeyi bacu, uyu niwe papa dufite hano, ni nawe umufite, ariko kandi wenda ntiyomurira wenyine ngo wenda gushobore, ariko bishima Imana cyane kuko arimo umugabo ko ndabona mu ikanisa yagenda akavuga ati Imana ishimwe. Shima Imana yabikoze kandi cyane bivuye ku ndiba y'umutima. Shima Imana cyane kuko yaje akaba umuntu akazaja mu materaniro bisanzwe, nariko mvuga n'ubusanzwe yari inyuma y'ikanisa n'imbere mu ikanisa, ariko ndavuga ati wenda yogera hano igisagara kikamutwara umwanya, ati wenda agasanga ari uko bimeze, ariko ndashima Imana kuko nyasanze ameze neza kandi abayobozi bakaba bamurera neza. Imana yabakoze kandi ikabaheza ubwo butari ibambere umugisha. Icyongeyeho shima Imana yaraje aza ari umwana mutoya, yari ataranabatizwa, ariko ngo bucaranandikira arambwira ngo Mana bose byokunda tukabatizwa. Ndamubwira ngo sinzi, uwo munsi se ntiyari ku murongo kugira ngo amubone aramfatisha. Iwacu hari ikibazo cy'amarezo. Ndamubwira ati tondega tubanze tuvugane twumve ko ubatizwa. Arambwira ngo nta kibazo, kuko reka ngo hari ikibazo mfite, ngo nta kibazo ndabatizwa. Kagira impungenge kujya umubyeyi nyine ngo atari kumwe n'umwana, ariko uza gusanga ndavuga tuko icyatumye yabitekereje azikimurira. Ndashima Imana kuri pasiteri wabigize neza. Imana y'ijuru igumisha. Ubundi shimiye Makire babanaga bose bari mwa nyirarume. Asante ko yitwaye neza mu ishuri kandi n'Imana ikamugirira neza akaronka diplome. Imana y'ijuru ihabwa icyubahiro. Turizera kuko n'abandi wenda bataronse ariko ubutaha bazoronka. Rero kubw'ibyo ko ndabona muri mu nyubako kandi hano hariho umukirisitu wa Karimeri, ni ukuvuga ngo mu nyubako iriho turavugana nawe nidushika imuhira, kubera ko tutaba tuzi wenda ibiciro bya hano uko bimeze, tuzovugana nawe azogira icyo akora. Imana y'ijuru. wanasifiwe.
kuvuga gatoya nshimira ababyeyi banjye bandezani Bujumbura. Igihe nyaje hano i Bujumbura nyaje mu gihe kigoye, ni kuko nyanyaguye nahuye n'ibibazo byinshi, ariko Imana ingirira neza, Muyomba aranyizera arampangira, bikaba ndangije umwaka umwe ndongeye muri sizeme, nawe nkaba nyanyitwa finaliste. Imana yabikoze myaka icumi. Ikindi nshimiyeho nshimiye umubyeyi wanje, nasize umubyeyi wanje ruguru, ariko nigeze aha ngaha asanga undi mubyeyi ari Mukamuyomba. Imana imugirire neza, aza dufata neza. Reka mwishimire kuko akiriho, ntabwo ntibabivuga atakiriho, kuko atakiriho nyanza batakihari ikibazo, ariko mu gihe ahari nicyo gihe cyiza cyo kwishimira. Ndamushimiye cyane, aza tubera umubyeyi mwiza, aza dufata neza. Imana n'umugisha. Ikindi nshimiye abantu bose b'itorero kubwo bazakora umurimo w'itorero, bose Imana ibagirire neza. Ko nari nibagiwe, ni ukuvuga ngo nagumye kureba musaza wanje hano, ariko Marina asante ko umwana yafashe mikoro, kuko nari kuzibuka ngeze hariya hepfo. Yene ni ukuri mureke guseka, kuko hariho uwotekereza kuvuga ngo wenda afite minerval yo kwishyurira umwana, ariko wenda ukabura icumbi. Kandi si igitangaza ko yoba musaza wanje ngo wenda Marina mugararambire, kandi niwe kuriya uzi ibintu byose. Ariko ndagushimiye Dema cyane, kuko umwana wanje aridagaduye bihagije, habe no mu makonje iyo mbaye kumubwira azamubwira ngo mango yaje. Ariko ndabishimye cyane, Imana yamije kumpera umugisha mwinshi. ubwo ni Makire ugiye gushima, uri mama wiwe, bahaye iminota ibiri. Wasifiwe.